Croeso nôl, dwi yma diolch I Trac yn rhannu fy angerdd am Clocsio Cymreig. Yn ystod sesiwn 7, ni'n mynd I fod yn canolbwyntio ar symud o amgylch y llwyfan, sut mae defnyddio patrymau trawiadol a'r camau orau I wneud hwn. Moving around the stage is a really important factor in a dance. You can create some fabulous patterns, especially if you're dancing in a group, and it just keeps you interested and it keeps the audience interested in what's going on. Mae symud o amgylch y llwyfan yn mynd I fod yn rhan bwysig o'ch ddawns chi, and moving from one part of the stage to the other is always something you want to try to do as much as you can. It keeps everything a bit more interesting, a hefyd mae'r patrymau ni'n gallu wneud yn unigol neu o fewn grŵp. Ni'n mynd I fynd dros reina yn y sesiwn yma. We're also going to go over the best steps for you to use to do these certain patterns or movements or whatever, and everything will be either based on something we already know, or we'll be going over the things we already know and how we then use those to move. Felly, I ddechrau, roedd y cam yn ôl, the back step, and we'll just go over this one quickly because we've done it lots, but this is one of the ones, the clue's in its name. It's called the back step because it naturally sort of takes you backwards and you're stepping behind your foot each time. Felly mae'r cam yma, y cam sy'n mynd â ni nôl, mae'n edrych fel hwn. Ond gallwn ni hefyd yn amlwg wneud rhywbeth tebyg yn dod ymlaen. You could use that and sort of just switch it up to come forward instead. And it can look quite nice, you know, if you get into these movements that we're making. I ni fod I ddawnsio gyda'n dwylo ni lawr wrth ein ochrau. So we are meant to keep our hands down by our sides, but it is nice to get into the movements a bit as well. Felly gallwn ni newid y back step yna I ddod ymlaen yn lle. Neu gallwn ni newid be mae traed ni'n neud ychydig bach. We could change what our feet are doing just a tiny bit. So if we were doing a back step, we could change it into a 1, 2, 3 hop. So instead of stepping down and changing our leg over straight away, we could mix it up a little bit and do something similar by going 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop. A eto mae hwnna yn mynd I fod yr un peth yn dod ymlaen. Os ydych chi moyn symud ymlaen hefyd, allwn ni fynd 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop. Nawr, yn amlwg, I ni yn clocsio fan hyn a ni ddim yn dawnsio gwerin, so we're not in a folk dance, we're trying to clog dance, so there's nice little movements like this, which we've just done, a mae reina'n gallu just sort of newid sŵn, newid y sŵn sy'n mynd ymlaen ar y llwyfan. It can take in these sort of steps which are from a more folk dancey kind of background, whilst we wouldn't do them all the way through a dance. It's nice to break up the sound sometimes, and clog dancing is very clicky, but you can use something like this in the middle of something just to break up the noise and change the sound a little bit on the stage.
Ond mae eisiau cofio yn amlwg bod ni yn clocsio a i ni ddim yn neud dawns werin arferol. So, i ni moyn hefyd cael ffyrdd o symud sy'n mynd i gynnwys rhywbeth clyfar gyda'n traed ni hefyd. Felly, ni wedi wneud y cam yma o'r blaen a mae'n edrych fel hwn. A mae hwn yn un hyfryd achos chi'n gallu defnyddio hwn yn dawns sy'n 4-4, 6-8, 9-8, 3-4. Felly, so it fits with loads of different time signatures and it's one that enables you to just move very quickly as well. Fi'n mynd i ddangos i chi patrwm ffigur 8. So this is a figure of 8 pattern and I'm going to use that step to do it. It's not going to be a very big figure of 8, but it will be one. So, gallwch chi defnyddio'r step yma i symud fel hwn. Na i wneud hwnna i chi unwaith eto, ond tro yma fi'n mynd i gymysgu hwnna gyda'r 1, 2, 3 hop. So I'm going to mix that up now with the 1, 2, 3 hop. You can go from one to the other and you can switch back again, like I said, to keep things interesting. So you'll be able to tell from looking at my feet that obviously I'm going in a number 8 shape on the floor. A mae hwn yn hyfryd os ydych chi'n gallu wneud ffigur 8 enfawr a mae wneud ffigur 8 gyda mwy nag un person hefyd yn edrych yn hyfryd. Pan mae yna grŵp yn mynd, mae'n edrych yn fab. So, fi'n mynd i wneud hwn eto, ond cymysgu'r step yma nawr gyda'r 1, 2, 3 hop. Yn debyg iawn i'r cam yna, gallwn ni wneud y pitter-patter. Dyma'r pitter-patter os chi ddim yn siŵr. Neu y pitter-pat, neu y train step. Gallwn ni hyd yn oed cymysgu reina gyda'i gilydd a creu rhywbeth gwahanol. Eto, enghraifft. Felly, fel chi'n gweld, mae'r posibiliadau maen nhw'n mynd mlaen am byth. Dyna cwpl o opsiynau i chi. Ni hefyd yn mynd i edrych ar y step dyma ni'n dod, y step sy'n mynd fel hwn. Neu, wrth gwrs, os i ni am ddawnsio yn rhythm jig, mae'n mynd i swnio fel hwn. A gallwn ni symud gyda'r un yma mewn cwpl o wahanol ffyrdd, really. A gallwn ni wneud yr holl step just yn edrych ymlaen a symud yn syth. Neu gallwn ni defnyddio'r twist, ein tap a twist i falle symud y ffordd mae'r twist yn eich cymryd chi.
gewn ni trio hwnna. Ac eto. Step arall sy'n gallu bod yn defnyddiol yw y siswrn byr, a jyst i'ch atgoffa chi, mae'r siswrn byr yn edrych fel hwn. Ond gallwn ni defnyddio hwn mewn ffordd gwahanol hefyd. Gallwn ni neidio mas, a wedyn mewn, a ar blaen y trod nawr, os yw ein sodle ni off y llaw, dylse fe fod yn eitha hawdd i wneud twist bach i wynebu'r cefn. Felly, gewn ni trio hwnna. Ni'n mynd mas, croesi a twist. A gall hwnna mynd ymlaen am, wel, gymaint amser chi moyn, really. It could go on forever. You can keep this going and mix it in with something else on the way. It's just a quick little something that you can throw in now and again. A mae hwnna'n gweithio i gerddoriaeth real yn 4-4 ac yn 6-8 hefyd. Gewn ni trio hwnna cwpl o weithiau gyda'n gilydd falle. So just let's try it. We're going to have a small pause between each one. So this is what we're aiming for. Okay, barod, 1, 2, 3, a. Hoffwn ni nesa dangos step newydd i chi, a mae'r step yma yn defnyddiol os ych chi moyn symud ymlaen i rywle arall. So, dyma be mae'r cam yn mynd i edrych fel. A ni'n mynd i fynd reit o'r dechrau a rafio hwnna reit lawr cyn i ni fynd amdani fel hwnna. Felly, fel mae lot o'r stepiau yn neud, ni'n mynd i gamu lawr ar y coes chwith. A ni'n mynd i wneud brwsh ymlaen. Okay, so lawr, brwsh, a hop. A wedyn tap. Okay, lawr, brwsh, hop, tap. Unwaith eto. Lawr, brwsh, hop, tap. A ar ôl i chi wneud un, mae'r goes yma yn y blaen wedyn yn barod i ddechrau hwnna ar y goes arall. Lawr, sawdl yn ei brwsh, hop a tap. Na i wneud hwnna bach yn gyflymach i chi, wneud yn siŵr bod ni'n gwybod be yn union ni'n anelu amdano. So mae'n edrych fel hwn. Triwch e gyda fi, newn ni arafiau nôl lawr. So ni'n mynd i fynd 1, 2, 1, 2, 3. A lawr, brwsh, hop, lawr, brwsh, hop, lawr, brwsh, hop, lawr, brwsh, hop. Iawn, a fi'n gwybod mae rhaid i fi stopio'n gynharach gyda'r un yma, achos fi'n mynd yn rhy bell ymlaen. So, triwch eto, falle na i fynd o fan hyn. So ni'n mynd i fynd 1, 2, 3, a lawr, 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 lawr,
eto. 1, 2, 3, a. Let's try it a little bit faster. 1, 2, 1, 2, 3, a. Ac eto, 1, 2, 3, a. Unwaith eto, let's go a bit faster. 1, 2, 3, a. Eto, unwaith eto, 1, 2, 3, a. So, be ni'n mynd i wneud i orffen nawr yw rhoi bach o gerddoriaeth ymlaen a chanolbwyntio wedyn ar camau yma sy'n helpu ni symud ar draws y llwyfan. Os oes mwy o le gyda chi na sydd gyda fi, make the most of the space if you've got a lot of space there. Don't stay small, don't make your shape small just because mine are. I wish I had more room. Okay, ni'n mynd i ddechrau gyda'r pita pat. Newid coes. Newid coes. Nesaf ni'n mynd i drio dyma ni'n dod a am nawr ni'n mynd i wneud heb y twist. Ni jyst yn mynd i wneud y tap a twist yn mynd yn syth. Syth ymlaen a 1, 2, 3, a. Ac eto. Let's just go over that just in one spot. And we're going to try it without a spin for now. With the spin. Wow. Alright, what else have we got? We're going to try our calm and roll, and we're going into a 4-4 now. Ni'n mynd i fynd fel hwn. So it's a bit faster than we're used to. 1, 2, 3, a. Eto, fi'n mynd i wynebu y camera yma lawr fan hyn. A triod eto. 1, 2, 3, a.
gwrs, os ydych chi'n teimlo'n hyderus, fe gallwch chi fynd dwywaith y gyflymder, sef... Ond, fi'n meddwl mewn i aros fi gyntaf am heddiw. So fi'n mynd i neidio mas, croesi a twist. Barod, 1, 2, 3, a. Ac eto, 1, 2, 3, a. Ac i orffen, fi'n mynd i wneud hwn. Okay? So, yn araf. Os ydych chi ddim yn hyderus eto, peidiwch â phoeni, edrychwch yn ofalus ar y camera sydd reit ar fy nhraed. Triwch eto, barod. Neu wynebu ffordd mewn neida. A! So dyma ein cam lawr o a. Okay? I'r diwedd nawr. Eto. A. 1, 2, 3, a. Eto. 1, 2, 3, a. Eto. Da iawn. Reit. Diolch yn fawr. Da iawn chi os llwyddoch chi cadw lan gyda hwnna. This one might have gone 100 miles an hour, or it might not have, but if you feel like I've rushed through anything, just go back to the beginning of the video and you can find the things you need, and maybe try that bit at the end once again, because I always think it's more fun to dance with a bit of music on. So come back to that bit with music at the end again. Dewch yn ôl I weld sesiwn 8. Y sesiwn nesaf fydd y sesiwn olaf. So the next session will be the last session, and we'll be looking at putting everything we've learned all together. Our 4-4 steps, our 6-8 steps, a licen ni bod ni'n trio nhw gyd yn y sesiwn ola yma. A wedyn, just eto eisiau diolch I chi just am dod I wylio'r sesiynau yma, a diolch I Trac fel arfer, a gobeithio gweld chi yn sesiwn 8.